Esatto sizmi? Takılı adam. Azamat balam otur. Ne tileğin var balam? Ayta koy. Men ukam жоқ. Ne жаңы жылга мага ука подарка кылчы. Azamat balam, azamat. Sen birinci mağa apаңды жанат. Ana men sağa uka padarka kılam. Мен апам көзүңө снегу рачка көрүнүп. Yenik. Baranda. Tileğin atkarılbayt anda. Следующий. Kem kardeşler cemaatizini derleyelim. Derle. Hala Bismillahirrahmanirrahim. Ay! Billah. Düzden dile koydum mu? Billah. Gel olacak be. Ya. Ay! Eska. Billah. Koy sen adam boğaysın. Assalamualaikum Rüstem aka qandaysiz? Жақсы. Денсаулық жақсы? Құдайға шүкір. Aka siz отжиманияны qiladi deydi, o'sha bo'yicha mындай ma'lumot bermaysiz aka? Мағлұмат қылам, Құдайға шүкір эле. Qanchadan qotasiz? Мен желін қылам, конкретный эле. Белдеше тұрған болса, келе берет ким қызығып отқан болса. Желін қылам дерте менде. Ertamen. Желін қылам. Jana nimelerchi jana ne? Jana aytib ketmadingizmi, ne deyaptınız? Jurnalistler kelib ne deyapti, o'shalarni aytib bering aka. Ular келіп, Сөнпесанын анамдар сүткет шолайлық деп мен безотта қылыша береді. Сүткет шолайлық, андай әке, мындай кішіне қыжырның мындай жиніңізді келтіргенде болып, мындай неметпейсіз бе, мен көрейін сізді. Деп қарындашын алып келеді, жасан бір бөлесін алып келеді, дос жарыменен келеді сүткет шолай немет Ошо эле мен бирөөменен урушпайм деле же бирөөгө күчүм көрсөтпөйм деле ошо. Немени турникте канчаны тартасыз aka? Турник боюнча айтылат. 200 тартасыз. 300 чейин апарып жүрөм. 300ге чейин апарасыз. Күннө же саатына же кандай? Күнүнө. Күнүнө, а? Немечи ажып неме шпагатка отурат дейт, сүт ичип алып туруп шпагатка отурса болобу? Чат айылып неме болуп кетет дейт. Сүт адамдын денесин жумшатат да. Ошондо отуруш керек сөзсүз. Отуруш керек ошондо. Мен мисалы үчүн ажымания кылып, тердеп неме кылып отурам шпагатка. 2 saat шпагатка отуруп тура берем да. Мындай турбай отура берем ошол жериндечи. Турбай отура бересиз. Колуман келет ошондой нерсе. Немечи алиги кышыйып кеткен филактерди ham үйлөйт деп угуп калдым да. Ошо чынбы жалган? Башкаларды мисалы үчүн үйлөп жарып чыктайм. Үйлөөлө жарып саласыз. Секинерак үйлөдө секинерак үйлөп бересиз да, бирок ишип бересиз, а? Пиво ичкендердин алдына барып калсам, настроением бузулуп кетет, баклашын алып туруп үйлөп жарып чыктайм. Тарс этеле. Тарс эле баклашкаларды жарып чыктайм. Ой, анда өтө неме экен да, жиниңиз келбеш керек экен да, просто сиздин, а? Кичине андай настроение жакшы менен жүрүшүңүз керек экен да. Коем, кайра суроолор бере бербейм.